سێزدە ماهە یازدانە ji sala 1960 sivistana sar di mijmêr heftê êvariye sînema Şehrazadê xwe berhev dike nifşeka zarokên gelê Kurd qir bike. Şehrazadê hemêza xwe ji bo xwendevanên her du xwendingehên Mutenebî û Xezalî vekir û nêzî 500 ji wan zarokan bi xwe vehewand û ew girtin û bi tenê nêzî 120 ji wan berda. Bajarê Amûdê yan jî bajarê gopiştî cînosaydê bi Amûda Bavê Mihemed hat naskirin dikeve Bakurê Sûriyê û bajarekî herî kevnareyê ji bajarên Rojavayê Kurdistanê. Li Rojhilata wê dûrî 30 kîlometran qamişlo dikeve. Rojavayê wê jî bi 25 kîlometran bajarê Dirbêsê tê. Amûdê nahiyeke û 8 kîlometran dûrî navenda Parzgehê Hesiça dikeve. Pirraniya xelkên wê Kurdin û pirraniya wan jî bi karê çandinên mijûlin. Dîroka Amûdê Bavê Mihemed dolemend e bi rihê niştimaniyê, bi rihê kurdayetî bi xebatê. Dijmin vê yekê baş dizane. Sala 1936 Frensyan agir bi Amûdê tê xist û bi 5 balafiran ew bajar tobaran kirin da ku rihê wê bikujin. Lêtoşa Amûdê tihna dijminan têr nekir. Dijmin bi pîlanên dariştî li hemberî Kurdan rawestiyan, bi taybet Rojavayê Kurdistanê ji ber zêdebarê gorûbera wê biçûk e lê bi kurdatiya xwe pir mezin e. Ba awakî berdewam Rojavayê di şoreşên perçiyên din de beşdarî bûn. Ne ew yek tenê lê carna jê jî bi serkeşiya wan şoreşan dikir. Heya radeyekî gopara perçiyê xwe ji xebatê ji bîr dikir. Sala 1960 hat meha yazan zarokên di divistanan kom kirin û hikûmeta yekêtî ango ya wehde dihat naskirin biryara qirkirina nifşeka Kurdan kirin. Ew zarok li sînemê kom kirin. Sînema odak biçûk bû ji herî hatibû ava kirin. Dirêjiya wê 18 metr bûn, paniya wê jî 6 metr bûn, bilindiya wê 4 metr bûn. Deryek wê ji text hebû û pencerek biçûk hebû li jêr wê xefkek hatibû vedan. Da ku her kesekî bixwaze ji agir bireve xefk ew bigire. Xefk jî bîreka kwîr û tarî bû. Zivistana sar bi şewata sînema Amûdê sartir bû. Laş dilerizîn, qêrîna dayîk û baban dihatin. Behna pêt û şewatê tevaya Rojavayê girt. Hewarê hewarê zarokê min, na zarokê min neçûye, na zarokê min tirsiya reviyaye. Lê ka rastî ka derew. Pêt û dûmana reş asmanê Rojavayê Kurdistanê girt û ji jiyanek baş. Di 180 zarokên Kurd şewitîn. Termê wan tevlî hebû, dayîk digiriyan digotin. Xwedêyo ez nema termê layê xwe naz dikim. Xwedêyo layê min şewitê xwedêyo. Mala sînemê bişewite, te çi bi min kir? Hewarê. Belê dîsa sînema Amûdê dîsan komkujî lê ser Kurdan hat kirin. Aliyê gunehbar rejîma Sûriya wê demê ye. Aliyayê tawan li serkirî gelê Kurd e. Lêxwezî li qadê şerê bana. Na, tawan dijî zarokan li sînemê bû. Bi tenê ji ber got Kurd bûn û dixwastin bi kirîna plêtên sînemê piştevaniya şoreşa gelê Cezayirê bikin. Lê li vê deverê nav û xebat û azadî qedexe ye. Heya xewna alîkariya xebatkaran qedexe ye. û sezaya wê jî yan tê bişewite yan jîn tedbîrê werbe. Belki değil kekele ezmane heşin bu yandı deryaya de masiye gezerin bu amen. Zarokên nûhatî bi hejmarên mezin li ser hev li sînema Şehrazadê kom kirin û derî wan asê kirin û ew holokost kirin. Rêveberê nahiya Amûdê di bîranînê xwe de dibêje. Me biryar da got roja yekşemê 13 mehê zarokan li sînemê bicivînin.
و بریار وابو گو هر یک جوان 25 قروشان بخواره بینه جبو آلیکاریا شورش جزائره و هر کسی نیه او پارا بخواره نینه دیج خوندن وره دور خستن. ریوبری ناحید بیجه از باش دزانم کرد گلکی خودی غیرته مرد حیران آزادیه و دجمنی امپریالیستیه. جبر ویه که دوی هندست آلیکاریش بو براین خود ریش بکن. مدیر ناحیه اف گوتن خود جوینه که ده دگل ماموسین خواندوانان گوتن. ماموساج آلی خواه جی جبو خواندوان خواه گوهسن. زاروک و گریان مالی و بسر دیو باب خود گریان. دای ام دخوازن هرن سینمه. ده دای ماموسین مگوتی هر کسی کی. گونه دیج خواندنی وره دور خستن. ما تخوازه از ورن فصل کرن. زاروک دخوازه پران کرن و ننزانین بوی چونه خواه دکن قربان شورش جزائره. گلک مالباتان پاره بوان را تو نبو اجبو چونا سینمه. لیجبر حس کرنا وانی مزن جزاروکین خواه را دخواستن بکیمانی اف داخوازه وان تبلی داخوازن دن یین کو نکاری بو مجی بکن ببه پرج وان را پیدا کرن. بله قروشین خوار گرتن و بری خودان شهرزاده ظالم. سینما شهرزاده هاتبو برهف کرن جبو پیشوازی کرن لوان گلو چیچکان. لوان زاروکان. گلک گوتن بهنا نفته ته لی گوتن اجبر گو سینما جوار هاتیه برهف کرن بتنه اف بهنا بخویاخیه نترسن. گوتن پرچن جاو لور هنه. گوتن او تشتی جبر برهف کرنه مایه ما افچه پرسه بتنه چند خولک بون کو فیلم دست پیکر دگل ده آگر بلز و گر ویکد. ریوبری ناحیه دگل زاروکین خو و ایما موسایان نزا چاواکاری بون در کبن دربه. لی اف زاروک مان و تیجا زاروکین باجار عمودی نبو جهه دلشواته گو آلیکاریاوان بکن. تنگیا دری و بیرا کو لجیر پنجره هاتو برهف کرن بو سدمش بو جانج دزدانا پتر جد صدو هشته زاروکان. دایکان دماغو او پرخستن دست زاروکین خواه نزانی بون گو بری زاروکین خواه ددن مرنه. نزانی بون گو چه جوان راحتی برهف کرن. بجل نو و خوشک او شاندن سینمه و نزانی بون گو اف جارا داویه گو زاروکین خواه ببینن. و نزانی بون گو اف شیرت گونهال وادکن شیرت داوینه. ابونا گو دیروکاوی ودگره پتری 5 سالی یا دایکک یا لبر سر زاروکی خواه رونشتی و دگری. او دیجه بویری و شونده بوی دایکا کورکی شووتی. دی سینمه ده او کورکی گو نزانه ترمیوی لکویه. هولوکوسا باجار عموده نیزی 300 زاروکین کو دبه. مزنه وان 10 سال تمام نکربه. بخواه وگرد و تبلی کمکوژین گو دیجی کردان بو و دیروکی ده هاتن ویساندن. دولتا كومكارا عربية هفقلتي انغو الجمهورية العربية المتحدة يا ويدمي بجمال عبد الناصر دهات سروكرن دس بفكونين كر اوغوت او اگر جبر خواب شيبو جبر شرطكا كهربائي بو و پشراجي بريو رسمكي او قركرنج آلي حكومتي و هات سندي كرن ليلگور نویسکا نویسکار مزن احمد نامی یا کود پرتوکا خوده لسر سینما نویساند بود بیجه پشتی وی بویر اندازیارکی کیمایی هات و لسر بویر راوستیا اوگوت گلک زحمت به تنه آگر وی آسنی ستور بطاوینه بیگومان مادین کیماوی هاتن بکار آنین افگوتن جالی خلکین عمود جی دناف خودت گوتن بیگو بو ویرن اشکره بکن بلگا هوانجی او بو گو پیتو دومانا آگر عجیبو جمال عبد الناصر کسکی عروبی وحدوی دهات ناس کرن پروژین وینی یکرتنی ولاتن عربا هبو و کاریبو ده سال 1958 ده مصر و سوری یک بکه و ناوی کمارا عربی یگرتی لبکه هفدن بلندبونا رحی کردایتی و بجداری کرنا کردین روش آوای کردستانی ده شورش برزانیا ده به مطرسی ده سروی گرتنی دیدید خواست بوی کارستات تفگرا کردی بکوشه و بجاروان لسر باجار عمودی کد و نفشک جزاروکی نوی خواندنگاهان قر کرن زیدبار گور ناصر پشتوانیا شورش برزانی دکر ده پینا باش کناندن هفپینمانیا هاشمی یا وی دمه که دنابرا عراق و اردنه ده چه بو جبرگو او هفپیمانی ریگری لبر خوناوین یا عربی مزن هبو لی جبر کاری بو سوری و مصر بکیه بتوندی دیجاتیا کردین سوری دکر پروژه نوی حکومت وین دوورا هات و هر بردوان بو و لسر درجا شواتا سینمی هات سالا 1962 سر هجمریه که آورتایی آنگو احصاء استثنایی لروش آوای کردستانی چه بو و تیده 120,000 کردین سوری جمافی ولاتبونی محروم بون و پروژه در خصنا کردان جه هجمارا 120,000 مستر بو لیجوان را نچو سری پیلان و کمپلوین دیجی کردان لیور را نوسیا لیبری حزام عربی ده سال 1966 هات و هیا 1976 درش کرد و تیده اردین کردان جوان هستاندن و دان عربین گو جناورا ساسوری آنی بون او یک به مرما گوهرتنا دیموغرافیا دفره بگومان دور کریار رژیم رانا وسه و بردوامی وی هیه لی نه هیانها جبر روشانها هاتی گوهرتن و نما وکی بریه
لی تو بویر و کارسات ناگه شواتا سینما عموده و شواتا دلین صدان دایک و باوان. هفته ایواریه زاروک هر دو خوندنگین متنبی و غزالی پرین وان ده دست وان ده یه و لبر دریه سینمی جویانه. داکو پلیتن خواه بکرن و درباز ببن. چند خولک بون گو نوچه شواتا سینما شهرزاده لباجار عموده گریا. تفخلکن عموده لبر سینمی جویان. کس نویری خواه نزیکی آگر بکه. بتنه زلامکی بناوی محمد کوری سعید آغای دقوری به تفهیز خواه دربازی ناو آگر بو و به هر دو دستن خواه زاروک جه ناو آگر رزگار کرن. محمد دقوری دو زاروک رزگار دکرن و کاری 12 زاروکان جه آگر خلاص بکه. اجبو جار هفتان دربازی سینمی بو لیوی جاری او جی بو قربان و نما ها دیتن. سینما به تواخوا بو گلوکک جه آگر و محمد دقوری لجیر کاول شهرزاد ما. محمد کوری سعید آغای دقوری بو افسانه باجار عموده اجبر رحی خواه گوری زاروکان کرد و توایا روش آوا ناو محمد لباجار عموده کرن و هیان ها جرد بیجن عمودا باو محمد زاروکه گوجوان را هاتب و نویسادن خلاص ببن بساغی یانجی ببرینداری به حسرت هوالین خوبون ینگو هیان ها گوری نوان تبلی هفن زاروک ببرین خواه سردانا گورستان عموده دکرن و قرآن لسر هوالی خود خوندن بێگومان ئەو دوێ باوەڕێ دەبوون و هەواڵی وان بیراوا دەکەن و دخوازن وەگەرن لیستیکێ لێ ئەو ژ ئالێ خوابە بتەنێ کاری بوونیاسیان ژوار بخوێنن باژارێ عەموودێ بوێ بویەرێ بوو خودی ڕووپەلەکە ڕەشدی دیرۆکێدا هەرەسا خەلکێ نوێ باژارێ خۆرتێک ژ ماڵباتا شابازێ ئاژۆت گۆ ئالا کوردی لەسەر خوێندنگەیەکی بلند بکە و بێژە ئەو نیشانە کورداتیا مەیە ئەو نیشانە نەمریا ڕحی کورداتیەیە سینەمە پشتی وێ شەواتێ بوو کاول و پشتجی به بریارکی بو مزاره و سمبولش بو خلق عموده و تبای کردان او سینما هات سینور کرن و پیکرک جر هات دانین او یک مینه آماجه که بزاروکین کل ور جانی خوش دستان سالانه به هلکفتا شواتا سینما عمودی 13 مهایانزان خلق باجار عمودی و کرد رج آوای کردستان با آواکی گشتی و به هجمارن مزن سردانا شونا سینما دکن و دستین گولان داتینن سر وی پیکری که جوه دمیره بویه هیما و سیمبولا سینمی دیگل ده هلبست و گوتنین زندی دکن. 51 سال سر جینوسایدا باجار عمود درباز به و گل کرد به تایبت و سوری بگشتی بر با آزادی ردچه. گل کرد تجاری دوری خباتا خو نکتیه با آواکی گشتی و زندیه و بردوامه لسر دخواز آزادیه. هر قوناغک جه قوناغین دیرو که هزر و آلاوین خوین تایبت هیا. گل کرد باش دزانه گو آزادی نزیک دبه. با آلی کردستانی به دروش مسلوگان کردی داخوازا مافی خود که گلی کرد تجاران خوینا شهید خوش بیر ناکه لی بگومان هگر او شهید دروش آواین کردستانی کاربن گوتنا خو ایرو بیجن دی بیجن بخوینا ما بازرگانی نکن ما خوینا خو دا جبو آزادیه جبو براتیه جبو هف قبول کرنه روش آوای کردستانی خوستا آزادیه مدجوینه دجمن لهمبری میکه کابرا امجی ببن یک یکیتیا گلی کرد او سوزداریا جبو خوینا میه